تجريدي في الرأي كان سننجا فرشوا رجعتوا وكجا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما خامر الأقل جان وانصرنا مجتيرو جان حديث بلاد التمو وفتر البدن تيدا وان قام لافزو جان وانصري جتيري هل كان يقويا والله تسي جارتي في هذا والله تسي قام لافزي في الرفنجان تسويا مين ما فرشو بجي خفنجان سجرانا مني يرتني هم الرفنجانا دوبا جما أول فكاتا جما يوتاتي وني فكاتو تفكوها يعني أنا نيفا نعم بدينا نياتو ماني نياتي دو ماني دلغا چوندن دي يو جما نياتا أكما نياتا دباتيتي جما وني حرام قولي الراس بروز ولون فكاتو فرشوري فرشو جتون نبي محمد عليه الصلاة والسلام هاي سيدي قالوا فرشو جتون وان سري نما قرقلتي سري هدوتي هما ذكنا ما والله ايك عمل حافظي الكون ما دوركو جان نمن اللوقنان دلغتو دنديا أدوي في الراريا دراجة ودرابة أكثر من اللوقاتو دلغتو دنديا المان سانا قبلي فوق جارة مسجد جارة وانا جايبات سنيبو واني جننوتي واني وحرام قد ربي رسول واني وحلال قد ربي رسول جولين تنينو في اللين بيت جماعاً أكاجان قام توقو علماء بيتا كاتا أماني أبلنجو جماعاً حرامي جان وقاسي علماء يمن أكاجتين سجماعاً كوني مدان نياتمو بالا نياتمو هدى خيسا قتني نياتني جاني فقالوا لنا لا ندريهم بيت جاني فقالوا لما وريا من أكجتين قد شوقاني فان صاحب البيت أدرى ما في بيته يعني أبام منا وام منا ساخي سجل اسمات بيغا بكنا تنوم بيتني وام بيغان ذلك حرامي حلالي مرني مرتيسني نيهم بيتني مال حرام جتني يعني الله فسكتوا أجمع جلسا جيتوا أما والرجمان حرامي جو تكاهو غمن واني حرامي جانيف جما برني ديسو سندن إفي ثاني تيني سنقبل ربما دجين ثاني لين جمان تات يو تاتل لين أبجو سندن دياني سنبيغا أكجان دوبا والفكان نوجاني جمان حرامي جان تني حاسدما هنا فم ملي وان شريعان جتة نمني جمان حرامي جو خلو غمتان علماء إثيوبيانا أرمى جرتي إثيوبيا جرتي مغينا شدتني وان براتي فوني ديمني مغينا شدتني خان طيارة شدته خبية غيثات الكتابة فدته كنو أرمتينيا نخنين جرو خانون دفنيهنجا الله يوم ننجران نمو هنا فيدا دبا أكنا بودا يو قباتنا لابتني والله لني غرغرا وجدا أمو ونين دام سجبا دام چوفدو موتمتين دام سجبا دام چوفدو جمان أكنا تتهون موتما في شعبي دودا غرابوتي أدرا أمني غني أمتا قلن نساني قداتي موتما من لفت دالي إلل چودا في قبم ملي الرقب نساني
qabeenya gatta'uu hin qabu adaraa mootummaan akka nuti hin callifnee jedha. Akkasuma ammaa warra naa oliitiin jira Sheekh Ahmadittiin isinii dabarsa. Janne waan jennee jaa Sheekh. Jechuun lakki haa. Sheekni waan jedhi dhageessani. Tanaachi waan inni itti da'uun qabu jee. Tanuma jee. Imaan qabeenya keenya jee. Nama tuttuquu waliin taanu jee. Mootummaan harkarraa fudhattu jee. Allahu akbar. Jechuudhaan tartiiba keessa nama oofaa. Nuti hawaasa keenya guyyaa Jumaati. Nuti abbootii keenya lamaan irra wanni isaan nuuf jaan abbootii keenya. Ulamaan Sheekh keenya Sheekh Abdulatif Sasin Dubina Numukaa jedhan Sheekh Yaqiini Sheekh Abdallah Sheekh Bootii hedduu bakkatti kana jiranii nu hundinuu abbootii keenya lamaan irra waan lamaan isaanii nuuf jaan giyaadha nuti kunoo Sheekh Abdulatif darmana bira jira yookaan naa miti yaa an sheekhanniin kan yookiin kaan guyyaa Jumaati achi dabarsinee amaan isaaniitiin nuti isaan bira jirra akkuma ulamaan keenya jettu kana nuti jechaa jirra. Aku ulamaan keenya jaan muftii keenya doktorri keenya Sheekh Ahmad Wadar doktora keenya Sheekh Musa Soalaati jaan nuti isaan irratti buutu akka isaan jaan jechaa jiru. Akkasuma jaa dabarsa. Muftii nuubulan nuti ammoo akka majlisaatti dhaamsi qabnu jimaan lafee duuda keenyaati. Jimaan jireenya keenya qaamni mootummaa fakkaatee mootummatti dahatee jimaan dhiibbaa godhuuf ammarraa kaasee harkarraa maasuu qaba. Baay'een jimaan mooftee uummata fuulfan hundurraa yaa'ee bira agamu jiru kana ija keessa laaltee hanzamaatti qoosu jirtu kanaas mootummaan akka nurraa qabdu mootummaan akka nurraa qabdu dhaamsa dabarsinaafi Hanumaafuu muftiin irra godhanii jimaa halaali haraami jedhanii murtoowwan keenya kana bira fudhanii waan biraa qilleensarraan dhimma caqasinaa isiniin jenna. Nuti immoo murtoowwan keenya ta'an salmaatu keenya jenna haa ta'u wanni gabaabduu silaatii ilaaltuu jiru. Uummanni keenya diinagdee isaanii namni ilmi namaa jiraatu jimaa kanaan jiraatu. Eega rabbiiti. Eega faaliqaatiin jimaa kanaan jiraatu. Patroola biyya kanaa. Kanaaf namtichi halaanii fi halaanii ja'atee ulamaa'iin jiraatu ogeeyyii biyyaa jiraatu ogeeyyiin lahaaduu humnaa qabdi. Ammoo gara mootummaadhaatiin Wanijin mootummaa keenya yeroo namni biraa biliyoona lakkaa'uudhaan ol deemu ummata harargee lamaanii akka humnaalaatiin ummata kana bira dhaabbadhaa diinagdee isaanii nutoonni sirraa fe'u jimaa duraan gurguramee deemuu miti karaa biroo kana gadaa ummata kanaan waluudha isinirraa fe'inaa nu bira dhaabbadhaa Ijazah keenya adeemsa ammoo dadhabiifni waan irratti du'aayii godhe du'aayii nama rakkaati du'aayii hiyyeeyyiidha kabeeyaan gara waaqatuuf nu eeggadha bakkaan isinaa ga'uu jennaa walumaanuu mootummaa keenya tabakkabeessu isinaa godhu gama keenyaas deebi'aa ijaan nu yaalaadha jenna galatooma assalaamu alaikum warahmatullah. Umari syariat Islam Umari bodoh Gavin kan Nami matuan no nama akan Lagay sanidi Selatu Nuti jimaan Yaw Jimaan نفسي ظاهرة آيات حديثة وقرر ملي في الرادة تبا ملي
وإذا جينا الرب قلوب وإذا جينا